प्राग ऐतिहासिक कालनिसे बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शन बौद्ध कलाय लिजन किरात कालनिसे लिच्छवी काल तक नेपाल मण्डल दुने आपलंहे बौद्ध विहार त निर्माण जुयाचुङ्गो खनेदु बौद्ध धर्म अनुसार त्रिरत्नया निवास स्थान या त विहार थ्याबु याई थजागु विहार या त बाहाबही थया तगुदु थथे इलेबिले निर्माण नातगु बाहाबही दुने थिथे चैत्यतन पलिस्थाई नातगु खनेदु चैत्य थ्याव त्रिरत्न अथेथैगु बुद्ध धर्म व संघ नापनाप पञ्चज्ञान व पञ्चबुद्धया प्रतीक ख थका थिके फै जजलपा नेपाल च्यानलले नेवया ज्याझ नेवा मसिका सयासना दिपी सकल सोकुमी भाजो मेजु पिन्त दुदुग्ल निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा भगवान बुद्ध या त लुमङ्का देका तगु विशेष बौद्ध स्तूपीय आकार या त चैत्य थाई चैत्य या त आदि बुद्ध धर्म धातु बाहेक धर्मकाय ज्ञानकाय तत्त्वय रूप सर्वसुखद हृदय सर्वकुशल संग्रह सर्वपारमितापूर्वक थ्याबुया चैत्य खङ्गो चैत्य पाके वगु खसा चैत्य पाले खङ्गो ख थथेहे थौया ज्याजो साजिमिस चा बहिया लसिथे निर्माण नातगु ऐतिहासिक धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण अति कम महत्व जागु प्राचीन चैत्य चारुमती चैत्य विषयले छगु रिपोर्ट निवेदना गुदु थो चैत्य थन्दोदय चैत्य नामन नाजा सयादिस थै विषयले छगु रिपोर्ट बुद्ध या त लुमङ्का देका तगु विशेष बौद्ध स्तूपीय आकार या त चैत्य थाई स्वयम्भू पुराण कथ चित्त चैतव्य चैत्य अर्थात् चित्तपात एकाग्रता हया अथवा मन या त थगो बसे तया पञ्चस्कन्धय स्वभाव चाचा हिला जोङ्गो सदा यतन या त चिना महासुख परिपोषक जुयान हेज्यापी महापुरुष पिनिगु आदर्श या परिकल्पित स्वरूप चित्र हे चैत्य ख चैत्य निर्माण मल्लकालीन व प्राचीन काल सिबे लिच्छवी काले जुगु दुधैगु इतिहाससे उल्लेख जुयाचोङ्गु दु चैत्य या त आदि बुद्ध धर्म धातु बाहेक धर्मकाय ज्ञानकाय तत्त्वय रूप सर्वसुखद हृदय सर्वकुशल संग्रह सर्वपारमिता पूर्वक थ्यागुया चैत्य खगो चैत्य पाखे वगु खसा चैत्य पाले खगो ख महायानी बौद्ध सिद्धान्त कथा चैत्य विश्व ब्रह्माण्ड बौद्ध दर्शन व सम्पूर्ण 31 भुवन्य प्रतीक ख चैत्य या त आदि बुद्ध धर्म धातु न थ्यागु या थासा त्रिरत्न अथेथैगु बुद्ध धर्म व संघ पञ्चज्ञान पञ्चबुद्ध या प्रतीक न ख चैत्य सोनिगया स्वयम्भू महाचैत्य श्रीघ बहाय शान्तिखत वज्र धातु महाचैत्य खास्तिया बौद्ध महाचैत्य थेहे चा बहिया नसिथे निर्माण नातगु चारुमती चैत्य न ऐतिहासिक धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण महत्व जागु चैत्य ख थो चैत्य ये महानगरपालिका वडा नम्बर 7 चा बहिले अवस्थित दु पुरातात्विक सांस्कृतिक धार्मिक व ऐतिहासिक क्षेत्र पशुपतिया उत्तर पश्चिम पाके निर्माण नातगु थो चैत्य या त थन्दोदय चैत्य न थ्यागुया सोनिग दुने लागु अशोककालीन बौद्ध सम्पदा मध्ये चारुमती चैत्य न छगु ख अतिहे प्राचीन खने दुगु थुगु चैत्य बौद्ध मार्गितेगु नीति छगु पवित्र स्थल ख चा बहिया लसिथे लागु थो चैत्य सम्राट अशोक्यम्या चारुमती निर्माण याकु गुजुया थुकिया ना चारुमती जुगु ख थैगु थापुदु थुगु चैत्य लगभग निदो व सोस दपुलाङ्गु ख थैगु अनुमान दु थन चैत्य परिसरे ढुहावनिगु मु लुखा अस्तमङ्गल्य ची अंकित या नातगु दुसा लुखाया जुए धर्मचक्र प्रवर्तन या ची व जख मृगय आकृति तन तया तगु खनिदु
तिब्बती शैली या मु लुखायन हने अथे थैगु थन परिसरे दुहावे व तगोगु वज्र छग न तया तगु खनिदु अथे हे बे चाक लागु मन्द छपा न खनिदु चक्कंगु परिसरे निर्माण नादगु चैत्य छचाखेर अक्षोभ्य रत्न सम्भव अमिताभ व अमुक सिद्धि बुद्धया मूर्ति त बलिस्थाई नादगु दु अथे स्तूप्य छचाखेर मानिन चाहिका तगु दुसा मल्लकालीन जुजुते सतया तगु थिथि आकृतिया मूर्ति त खनेदु थनहे शिलालेख त न खन्के फै थो स्तूप चारुमती बिहाजा बहिया करिब 50 मिटर पूर्व पाखे अवस्थित दु थोए थन्दोदय चैत्यया हर्मिकाय पेखे दृष्टि अंकित ना तगु दु थोया ज्वे 13 भुवन अथे थैगु छिन सोतगी तया दक्षिबे ज्वे गजु तया तगुदु थनहे गजुले छत्र तया उकी गन खाया तगुदु छिन सोतगी मध्ये न दक्षिबे नापांगो तगिमे पञ्चबुद्धया मूर्ति त नापनाप छचाखेर मेमेपी बुद्ध व बोधिसत्वया मूर्ति त न खन्के फै छु धन्यव थुगु चैत्य जीर्णोद्वार यागु छोले चैत्य हर्मिका निगु प्रस्तर लुयावगु ख थाई लुयावगु प्रस्तरे अशोककालीन धर्मचक्र व चारुमती थुप थका ब्राह्मी लिपि जयातगु ख थाइगु थापुदु थो लिपि मौर्यकालीन लिपि ख धन्दो चैत्य त जिमसा धन्दो चैत्य दया वया चौदु जिमसा लिपा 10-15 वर्ष निय यो जीर्णोद्धारियाले अन न्यु अपलुया उके चाहिँ चारुवती थुप दया चोया त ब्राह्मी लिपि चोया त दु ओ ब्राह्मी लिपि दयो मौर्यकालीन लिपि ख वो लिपि सम्बत 200-300 वर्ष लिपाल वो तनाउ ख 18औं शताब्दी जग्गा हान वही अनुसन्धान याना थो लिपि चाहिँ ब्राह्मी लिपि दयो नापायु लिपि दगा हाना लुया वो ख ए जो यो नाना चारुमती थुप दयाला उके दु तर कालान्तर जिमसा उही त धन्दो चैत्य भगवान दिया दया वो ख अब लुया वो वे जो ढुङ्गा जग्गा उही त चारुमती थुप चारुमती स्तूप दया जिमसन याना महायानी बौद्ध सिद्धान्त कथा चैत्य विश्व ब्रह्माण्ड बौद्ध दर्शन व सम्पूर्ण 31 भुवन्य प्रतीक ख चैत्य या त आदिबुद्ध धर्म धातु न थाबुया अतिहे प्राचीन खनेदुगु थुगु चैत्य बौद्ध मार्गितेगु नीति छगु पवित्र स्थल ख छिसा सयासा दिगु ख ये देया बरा नम्बर 700 निर्माण नातगु चारुमती चैत्य अतिथैगु थन्दोदय चैत्य विषयले छगु विशेष रिपोर्ट आधासा ज्याजुले दिपाय इजुइतेंगुदु दिपालिपा हाक्न थोय विषया पुवंक रिपोर्ट स्यादि फै उकि आयत पलख दिपा दिपालीपछि त हाक्नच ख ज्याजुले लस्कुसे नाचना छिसा सयासा दिगु ख ज्याछो निवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याजुले पुरातात्विक धार्मिक व ऐतिहासिक क्षेत्र पशुपतिया उत्तर पश्चिम पाखे अवस्थित थन्दोदय चैत्य विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट नेवेचनागु ख आधासा सोयादिस थोय विषयले ल्याउँदनीगु रिपोर्ट थन लुयावगु प्रस्तरिया बच्चे अंश चारुमती बिहार चाबही परिसरे न लुयावगु ख थाई थुपी निगु जिलान मानदेव कालीन ख थाइगु सिदु थुके चयातगु आख गुप्त लिपि ख थो लिपि ब्राह्मी लिपि स्वया लिपाङ्गु लिपि ख थो प्रस्तर चैत्य जीर्णोद्वारियागु छोले 50 वर्ष नेव लुयावगु ख थाई चारुमती ना स्तूपे लुयावगु सिला चया तगुली व ब्राह्मी लिपि अशोककालीन लिपि जुगुली थो चैत्य न अशोककालीन हे जुइमा थैगो अनुमान दु अथेहे चारुमती काल्पनिक मजुसे अशोक सम्राट म्या ख थैगु न प्रस्त सिदु
चारुमती थ अबु सम्राट अशोक नाप तत्कालीन बौद्ध विहार्य दर्शन व धर्म प्रचार प्रसार्य नीति नेपाल गुख थनहे राजकुमार देवपाल नाप चारुमतीया इहिपा जोगु ख बुद्धया जन्मस्थान लुम्बिनी वया सम्राट अशोक अन थगु नाम छगु स्तम्भ न तया थगु गुदु गुकिया त अशोक स्तम्भ थाई थुकी बुद्धया जन्म लुम्बिनी जोगु ख प्रस्त जुया जंगुदु थो चैत्य निर्माण मौर्यकालीन सम्राट अशोकियम हे चारुमती ईसापूर्व 325 स याकुगु ख थैगु ख वंशावली उल्लेखना तगु दु थाई थुगु चैत्य पश्चिम पाके छगु पुखु न खनेदु तर थुगु पुखुली ल धासा खने मरु थु पुखु या त मिनाक पुखु थाइगु ख थु छगु ऐतिहासिक पुखु ख नापा थन जिन्निरे छक मेला जुइगु ख तर थौकने उगु परम्परा मदे ढुङ्गल छगु पुखु दु नेचुरल पुखु ख हो उइता जिमसा मिनाक पुखु जाया दया चौख आ चाहिँ वो रिनोभेट याबले अन रिनोभेट याबले अपोजु व चा अपा अनतया व कभर याना कभर जु थ्या व ग्राउन्ड थे जुया चौदु तर रिनोभेट या त जिमसा पल याना चौदु अन वो पुखियो ना चाहिँ मिनाक पुखु ख भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण जोगु निषद लिपा मौर्यकालीन सम्राट अशोक अनेक युद्ध यागु ख थाई उगु इले सम्राट अशोक या त चन्दासुर न थाइगु ख उगु इले यागु अनेक लडाई व युद्ध लुमङ्का पश्चाताप याना सामनेर निग्रोध्य उपदेश नेना सम्राट अशोक भगवान बुद्ध या शरणे वंगु ख थाई पया लिपा सम्राट चेपेडो बिहार चैत्य आदि निर्माण यागो ख थैगो कथन्दु सम्राट अशोक अनेक देशे धर्मदूत छया धर्मप्रचार यागो ख थाई धर्मप्रचार यागो नीति थम हे चारुमती न थनहया राजकुमार देवपाल नाप चारुमती इहिपा याना बिउगो ख देवपाल्य मृत्यु लिपा थ जहान्य स्मरण याना चारुमती थन चैत्य निर्माण याना थनहे भिक्षु जुया थगो बाँकी जीवन निर्वाह यागो ख थैगु इतिहासे उल्लेखना तगु दु चारुमती मेमेगुन थिथे बौद्ध विहार त निर्माण याना थगु गुदु थुकी मध्ये चारुमती बिहार न छगु ख थैगु नेनेदु थो बिहार चाबहिया नाम अतिहे प्रसिद्धको बिहार ख थुलिजक मको चारुमती थम ह्यापिनेगु नीति न छगु बिहार निर्माण याकु गु ख थाई बुकिया त मैजो बहाल थागु या अथेहे चारुमती बिहार चाबहिस सुरक्षित जुयाजंगु ताम्रपत्रे थो बिहार निर्माण उद्देश्य देवपाल महाराजा निमक ह्यापिनेगु प्रवज्या व साक्की भिक्षुतेगु परम्परा लेङ्कातेगु कुतजुगु ख थाइगु उल्लेख जुयाजंगु दु थो चैत्य परिसरे थिथि इले निर्माण नातगु पृथक शैलिया अनेक चैत्य त खङ्के फैसा थनहे लोकेश्वर्य प्रतिमा न खनेदै प्रस्तर कला निर्मित थो प्रतिमा लिच्छवी कालीन ख तना बिजना चोम वस्पोल पद्मपानी लोकेश्वर्य जवलहा भरत मुद्रा खने दुसा खवलहा त पलेस्वा जना तगु दु वस्पोल्य जख मेगु निगु मूर्ति न खनेदु थन थन्दुदय चैत्य प्राङ्गणे अशोककालीन चैत्य न खनेदु बुद्ध मूर्ति खने मदुगु थजागु चैत्य तेगु शैली व्याक्ल कथ खनेदु थनहे स्तूपीय उत्तर पाके लिच्छवीकालीन बुद्ध मूर्ति पलिस्थाई नातगु छतजागु गुम्बा न खनेदु थन शाहकालीन जुजुतेस इले बिले निर्माण नातगु चैत्य त न खङ्के फै अथेहे उपासक उपासिका तेस आधुनिक काले निर्माण याकुगु थिथि चैत्य त न खनेदु अब अनयुद्ध चेबा आ नु चेबा नदु छौनी होला पुलाउ चेबा चाहिँ लिच्छवीकालीन चेबा था दुगन याकु सोया न एकोला पुलाउ लिच्छवीकालीन लिच्छवी न पूर्व लिच्छवीकालीन चेबा था दुगन न यसो या न वन एको पुलाउ स्तूपा खदा होला वन सो यो स्ट्रक्चर चेन्ज खपु मेन स्तूपा यो
तर मे अन यो वो कम्पाउन्ड दु मेउ चिबा पिन चाहिँ वो पूर्व लिच्छवीकालीन चिबा त दु थनहे प्राङ्गने मानदेव कालीन शिलालेख छगु न खनेदु थुकिया बच्चे अंश चारुमती बिहा चाह बहिस लुया वगु ख अन लुया वो छगु लो शिलालेख यो बच्ची चाहिँ थन लुया वदु जुन चाहिँ मानदेव कालीन लिपि ख थुकी चया तगु लिपि गुप्त लिपि ख थाई थनहे चारुमती बुद्ध बिहा छगु न खनेदु ऐतिहासिक सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व भेब्युगु थजागु अमूल्य सम्पदा जीव चिगु देया नीति छगु गौरव्य चिख थुली महत्व जागु प्राचीन धरोहरिया संरक्षण सदा या मागु खनेदु छिसा सोयादिल सोनिका दुनि लागु अशोककालीन बौद्ध सम्पदा मध्ये अतिहे पुलाङ्गु चैत्य थन्दोदय चैत्य विषयले तयारी अनागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याछ नेवा मसिका छित गठिताल अथेहे थुगु ज्याछ छिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिस गुताइले वो रिपिट टेलिका शुक्रबार निनेसे निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेसे चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत स्यादी फै वहे कथ थुगु ज्याछ छिकपिन्छ नेपाल च्यानलले एप प्ले स्टोर व एप स्टोर वना डाउनलोड एना स्यादिस नाप थुगु ज्याछ छिस नेपाल च्यानल युट्युब न स्यादी फै छुना कथा छ्याता सुझाव नीति सपुते आदि त इनाप्यासे थौए ज्याजोस जी अनुसाना ब्याटेना नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयास नदिस शुभ